Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terjaga pada waktu malam. Kemudian beliau menyebut antaranya menyatakan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sekadar tu. Dia mula bangun, dia sebut lebih kurang macam tu. Bila dia sebut macam itu, maka dia sambung lagi dengan menyatakan Allahumma ghfirli warhamni. Nescaya Allah ampunkan dosanya. Wa iza da'a ustujibalah. Apabila dia berdoa, Allah terima doa dia. Pasti diterima doa dia. Wa iza salla kubilat salatuh. Apabila dia salat, yakni salat malam, bukan salat subuh, maka Allah terima ibadat salatnya. Ini jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.